بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كوزو atukufu hada ningana bushurani khair maana kaundo mlio harmazi insana za dunia watukufu usikwalolo unafanya muhimu nje wanu hamada nzima ndio bade kao getao mareha ku ngejuta balbala haku na nungio muhimu haina mwana mkomori ujoshida hundo bahati ya hebanu ilionese zifikira zahe ususu ala yinu wakane nusu aleka wandu wenji ngwa nzoa profite banu hauti balbala harumaya nsi hatu siono muhimu wakana katira ngamiadi wakana mjodo kau tsende mwedonga mrongo banu paka paje mrongo wenge zinzi janga rizwa nao wandu wenji wari parao siono muhimu bangunje nsangeze fikira zangu ususu ala yinu na minga mumbu mngua na maunti pia wausushe si washangazija nanuwa mwali nanuwa nzuani rele ukana masuwa zima harumaze kalitezo nsi pia ngio wajibu heni mrajibani ya jawne sizafikira zae usu masuala madanu ikaw nga juta balbala ngarjo jimana angar wanaze problemu ikaw ngazi jiriyo Facebook usu suala yino shakabla na janji yarma suala uyona unesa yala maoni yangu usu si wakomori so no muhimu ni tedha karakani telenjia arma fundiseni Muhammad Jibril ukana kamla zamangali umshinzi wa hili bangano linu galadisa ukana se Muhammad Jibril habaja nguladi mabangu njeno ne sezekera zangu yakaya banu leo fundiseni Muhammad Jibril si umanza kae efundi mwana mkomori ulo mazerezo shanga kwa wakati kao watu ngarjujo ujarambe ila namna riwanao hifadhu wasaya mananga marabu yambo kama nkala la adri fakad afta wa man afta bila ilmin fakad khalaka wa akhlaq wenge yo muhimu uka yaba kamrugu futi rogo ya tuzira mbua ya mungu angamizo wasaya fundiseni Muhammad Jibril ngarwanao kana lunga bwana washenu siku ngwa heyawa mwezerezo wangana wehudea wehulapiza haino siku zangozosi wasanga tabihao kartujibiwa poronao kana wakati kabwana washe waheyao banu habangano haudea na wanaume kao arjuwao itartibu aloniyo waho banu haudea arizonao kana haina namne kao riju harmwensi hatu ruhundo mafundi wakama siju hatu ranzema mufti ranzema emakadhu ranzema fundi wa mji ranzema fundi wa lekoli karichaparoona wakaya ranya ba yokojo hambwa leo mwanamshe ikaungarwa na startubu zao wanashe wao au mwanamme ikaungarwa na startubu zao yahima do shindana na fundi ba fundi ya bamjo ambajao zino kaziposhe wa ila elimu huyo gazi tau balibala yokaya zirili zambara ngwalo kana fundi rutuku zao haina rongo utitwa jabanu zikomate surtout no gozeno mnaino kana lejimbo lindi fanyishia kodo tijin yata swasa karate karalishia shaho jari juwele jimbo lino dabo fundi Jibrilu walikomate rijutsa haureje harmaye dini usomese dini urenzi babanze ngozinu zo kana leo ya jirende jao uono ukahujabanu ukaoneso kana wanawashe mwaname wei hajifenjao uono iladhimu wele kana zike msomo batika wasa ujozifanya kinyume yabo heinu siku ngabajao mraji naho nisokana ngamfanyizo na nzao yabo fundika ubakara mwafazi amandiyo yoka udamba ngugumbarano na wandu kao iladhimu warangwa hukuma ni miji kaundo walaya wawandu wajulana hawa wandu wazaya wawandu wajulwa wa miji wazaliwa wawandu wajulwa wazisi wa walaya no wandu wakansi wazangali yao iladhimu kele ube hina swaha harma wala nukaundo wajushira wahundeze hukuma za wandu wala hawarume daula shukana leo fundi watu se Muhammad Jibril wahima banu wazoshida na mwanamshi afanai wazoshida na mwanamume kao hatsa wake ili fulani yabo badala karwa jakensi weshile dini badala karwa jakensi wa badala kale umro jakensi shile fikihi ya joheli ya utawaza ya joheli ya ulala nemruma ya joheli ya ujibalia ujuro kangu ujobanu henu siku nguishi yondogo zakana mwanamume weijao mwanamsha weihabajao leo jao anizistua ramada zinu ngazisongezao wenji kwa tusubu tuzamba chakwa tabihao waonauka kwa tustafidi
mbano ngo harubazira darasa kao ngozifanya na wemri kao ukautoa darasa zinji kabo zinji wazamba zare wenji wazirenga zilo msomo yabo tijona urejei ukawandu wenji watukujua ngo zinji za swala watukujua ngo nezo ngo zaba zitewa wenji ribaki aruma bangano la wandu walobana wenge fundeka leo kuja kawa komatele jimbo ndezila zila hasara kao gaziparani hao kaira kuda zoke nsudo komanto ndokanda wanu ukana juzi waje wa komanto kana jimbo fulani wali komatela halo huonesa jiri yokana owanzuani wajuha bao wangazija wajua bao ngwade yao ngwarapisa hao ani yede hata ngarihisio kana ngabandu wa politiki kina Shamsuddin Mafu wanjia Buhari almasuala yinu watote yao babe sengwa unaokana uondo bahanu wajushe na wahundezila wanzao ilisambaliani abanu yuma thomana wanu babi watohe lewa wanukao mwanzuwa njiarmwe piyeshi wanjie banu iliwa dototea wanzuwani wambe wakazija wambe na wele ukaya banu esuala ya mwali na nzuwani na ngazija inu hamando mhono wa mwanadamu inu hamanda mndorona mihono miili kuja hone sokana mhono unuti wa hangu na singaro nao kao wa hao leo kama simdu jukoja jambe nzuwani woti mwanya wa mgazija mzuwani woti mwanya wa mwali yoka wanadamu wakubali yoka ya edamu ndailawiyo ya arudhi ndailawiyo zenungo zatu dazilawizo yabo kama tina mna jukoja banur jerambe mimi mgazija nswazano ne mzuwani ikiaba bozo kwelike mzuwani ti mwanama imifano yonga mwanao kana leo mrugu zalo na mwanyanya mrugu chomba witi mwanama walobo nze kwa turambo kona ne mwanyo wajuwao shabo lono umani utwanzo wane mwanyo ngwa witi mwanyo na mwanyo wenge mimi tujotsa hafundo watu selima mjiburi zistwara madazinu suije hamadazinu zokawone mwana mshendambe jau uje uifanya suije ngola tsozinji gotsongezo wandugo ude yao na wezo tipia yoke tsone sokanabo emadhambi ngapangulwao yokaya moti wandugo jovanu wa udunge yoka wajewishire dini wasomezi nji watozijua wajua katsibana watulisha ndugo zokana mwanamshi olamba jau bahola arda heya haudea bahola heya haudea kazituni kesurwaya yokana wanduwa kensi haruma mkonsi wa kifundi wanduwa kensi haruma mkonsi wa kidarsa yani sura yao iyo itawa wenge mimi tsorokana ngambe message rekamru mzima rekandwa hili sha iyo haki yangu nionese haina namna hizo roho helizilio wanadamu wajujibiwa wanduwa kensi bana wadose kwa wewe mon lejimbo lale hezio walacho ambanko donkodo havumba maore havumba mumali nomuono kara siwangazija banzi ani mwanamgazija idatu mujimbo hade yao nzuwani nakera direlokana wena mzuwani wotujidea na mkera dirijokana lebayar lito banu na wenji wa konsobano wa preparozi twani hao yokahamaba tso sankodo armaiti wakomoringa rjujita karunu tartibu ya namna yokariyeshi batunokana dela hele jimbo koyarungwa kulabu bekaru nanzari fanya tartibu bahe bayar mensila garjujita banunsi domo hatu garijina sao ngarna siwao gawanru walo banu bahasibabu ndugo za siasa surtout dizoraona Shamsuddin Mafu walo banu wafanya utaratibu zoka wajiribaya wallahi ngarju jita nono ngarju shele au kama nurjirande naye karika radira tawa feriza ukana leo rungulane au wajiribaya mwenzi raelewa ukana ngarju gaga sarmatabu na rundesha urisha mbadili zetabu shale ujimbo litijele hezo abantu ikasababu kwanrado heya wela kwa wandu wela pizza wandu bure nabo katugojila pizza wasi umwanadamu ko katsubimisa umwanadamu katsina akili mwanadamu juko haba na dode yakana arwanga zijanyi jao baola henyu anzwani nyijao yumnu kutsona mwanadamu ko katsubimisa riro harijar mazin sizinu ngamona Faransa rilio na mangale yani traje yotsolaba no da Paris no yotsinzima itraje yotsolaba no da Lyon no yotsinzima wakubaliana okale inuto ifazima nabo rijorenga mjimzima ukede Komori tujorenge Marseille kede Komori kamili no wakubaliana kaya yonsi nzima no wani watwania wao no wani yeshoshansi yao no wani ajao ritele ya huru ridua za shatu wakabanu problemu injiri yormazerongo zinu dukananga ronoaze watu waona nao henu siku efaze serikali wa madhamana wote jawambo kana ngarjunga arjwa finjao arjoranga hukuma fulani
zilanongo watsodaonana vala shazilanongo wazitwalia wakati ula na ruwe hifa na mwono kali swalihi babiraishia ikaharongwa rongo leo na yuzi tanziane nswabili aliswali kajanjo paru jahime banambe galadimore rido wala mhogo alafrika tsimaha kumerje rawalu mhogo sheka hasa hatwalie fikira ajaya miyoko mori abo zoto njanziane nzima huu zuri zora kufikiru kwaze watu gamjona mwakensi umahadisi bala zinjenziani ristope za ngozinu gamjuwa kabatse mrutoju lobana emana mkomoru joja bana hahade ya wamali na wanzuani kabati wandu watujwa kwa yazalani mtu fulani kabati watujwa kwa mji fulani kabati watujwa kwa mbabahi mtu fulani zingozoro zinatika zile lesao halafu dazinu izoro mukane no Facebook yenu Facebook yikamtsuono kana Facebook ngenge tawo mare hata kwa jona nanziani wapulanezitswa na mdemu angali wandu wenja basani wasa walolana na wanzuani walolana na umali walona wana walona proje wanzu wafanya rongo zingi za maisha wanzu wake wandu tena ba hari hatosheho kangu bakinzuani kanoporo jangazija wahoya tosheho kana ubaki mwali kanoporo jangazija wahoya tosheho kanangu bakingazija kanoporo ndamwali kanoporo ndanzuani wanzu atimfaraka sidena mnayo na boga wanzuani walona place zao ngazija ngabo ngazija lona place zao nzuani ngabo ani walolana nga kubalano kasiwaro nzima ye ardhi yo nzima ye masibo dala wayo alafu runde wandu bari kwa tumwanza wa kebaya haupo na parondoma la hula yabobahi watojawa wa himeba na dola huwa wejimlisa waru wede ya waru zenu kuzinze jende namna hiyo zenu serikali ngarimwambia ni bano henu siku ngamla lomwe si uhanga bozinji zibira waru mwe Facebook zenu msidiziwa bamri adiziwa ekashindu ufanya marongo wakati ula uo ganyi yabo ngamishao za bishao banu zende hata TikTok ngamadhamana wa kisiasa wa njia wa mweze ngozinu ili wazichangie mchango maudu gerard so randana nai ngabonzuani walo mahore dola ngazijana wa mwali walo imo kwa wa himo banu fanya live ngoyo maudu adu parsane ho were mana na jauri jarma problem arwensi yako madhamana kam juswe zitodi ngoi armaze ngozinu baba na ndwalemewa hini mratitwa haimbezo nzao hini mratitwa hima hatafitina hini mratitwa bajao mtsilaba zinu Facebook babo nsinga ngami yao yensinga ngami yao kabatisheo kabati hata marungu ikawa mwanadamu juro kahavangu ikatibo zungo juu ngege na mkera ataondoka na baraka swala inu muyure shawiri baba ngabandu watabi hao kana leo mreda kansa fanya proje hawaha fenja mzuani aje investi senga zija yawa ulona wana ulona magari ulona jao maudu kana ujulala yalisho kana onzwani ngwana hulanono wangazija wangazija ngwana hulana maudu ya mutsujo hansuka na maudu ya julo kawla mzuani alola mgazija le gari la ngalola tulo mno kaya yosu erohombi hatusu su hi profite yabo runundu ya tsabu hashetwa shahe ulona amali ya waha ya hula magari na jao riprofite balande rimtina mdore menyela zamali za nizo kazi jahana ziliwa wandu wakufanya zero ngezo wobeho mahakama atawabeho prizo wandu wala ukashiru ndazimaliza hao kange tsumoro kane mri afanya zero ngozila yenda tale gari lila mndu awera nyumba ile itesasi wala tara kume katuzi hunda kujamba hule mkatadipe yale yabo izo ngoza kolade mriziranga mezwiri sirikali wazee wa miji leo nzuani garijoka nganyabo nganyine mila ya hanyu nganyine ada ya hanyu ngamjoo wanahanyu wafanyaza wambaza ngozinu wangazijanga mjua wanahanyu wambaza ngozinu la mjuu hemala mhaza ngozinu za stope mwarengaze mezwiri babanu leo keja kirukana tipashati jamanga shansina daho keja kirukana tipashati jamanga katsina mshinzi o dahoni yangu zengo hizo mzirongowe wakeza mbarugoza malaho wakeza mbarugoza miji ili rishindere bunguze mbavi usafihilana na mnayo lumensi haki leo mimi njakano kanafanya ngabwanzuani waniparao wanambia ukakamrongoa nyalo mlobano baga msungonja banu mbarugoza kibatani marongoa Yesu ala inunge njawonge ngejuta mtsanga usonirandao mwishi arizijika mzuani akazenda ule kart ya charge ye telefonia ende ho mgazija ba mzuani hamla huwa ndabo kweli kartujua singaruwa nawe zinzabisha hawa aruma ye Facebook
kahinu sikulewe chao henu sikulewe chao warwalova na kubaliano kana hena mnarakansa mema siwayala hamado mhono wa mriazalwa nuo wa durati no wagoshi kabati mrajoshi na badili kabati namna mrajupa ramba mimi mgazijasha mzungu ya origini yaho we mkomori maana hata shaumhono unu wudupuwa yakonga werewe maudu reto wanzuani haunzuani hala wa mana na ngazija umwali shabo ligasina pengwa la puha pengine kiradi babanu wangazija zinushwa zafanyiwa ni wanadamu riletso kana mratulamba kana salamu mwana mtukufu Ismaila Musa ritulwa kana bali mgazija ya wahatoshiha babanu lewo siwirizalo ngazija wawazalo nzuani wawazalo mwali sha baada buhari yabo hili mrafanya shua unjini wafanya shua walola wanu wao awanzuani wajalola ngazija ngawanzu ngazija walola nzuani ngabo walola mwali ngabo hili mrafanya shua wanu isaritanga nyi hasira munzima si wandu nzima za mali edamu kera tokirile patoka mdubari haisha ngazija mbajao haumzuani mbajao ya jaheba natonabo kana nariunguwe na mwendezanyu karitumtsahani niwangazija nyijao niwanzuani ngujo jukanuju fumo huo wenge mimi kamonokana na mafundiwe njwalo bana ze fundi Musa ngwa bana fundi watu sen Muhammad Jibril kuja paro na fundi Musa adu habanu yeshindana na nashe yeshindana na nano kwa mafitena nayo jamais ugasibanu kuja paro na mafundi watu walo bano tipia ze fundi Abdul Karimu ze mafundi walo hono tipia wehima weshindana na Ramada wao ukabano weshindana nao hamdu mzima wa mwana jaji kausa ya zala mwanamme mwana yonde shua ya hahiyaba no haboka yonde shua ya hangu tanzali fanye jao waraka banu mde hata fundi Jibrilu hudungwe hadisi hiyo no wonuka heni mru hafanye shua ya kati mzima katsaidi katsiwararu sheni mru hafanye shua ya gawila udhama na kawe fundi wa dini udungo na nruenji ujojodo behaze message haruma miji hao ujojodo behaze message haruma ya serikali waoneka kwa shida rongozoa na hao undeshawiri shino ka ujowa kabili wa beja ubawa ujowa ude ya muhimu fuaraona mru mzima amanda wa jahima banu ya ude rona mwana mshao tajamani ya ude ya wesu ya kifundi ngejo kama wendo wirwario na baka jiwenji mlo banu mafundi wenji mlo banu masuala ungu yambao shawo yamba wo yamba heze hadithi wo yamba hizo mtume hamba wo behani wo pesa hao wazamba ka rogo fulani riharazizi wazo rogo fulani rilani wa shoka jado kabili mndu bali werikaza foto la mndu harumwana damu wao we warongo kabanu wengo fenja au wanongo fenja ukaya ya wilo bangano dilo bralitsa hao ngemhimi tonukana ye womshinzi wa hadisi yenu wenji ngorongo wao kana Funseni Muhammad Jibrilu de andisa wanga mimi hanza rijihifadhi sote pia ujihifadhi rihifadhi wako mori unreshe ushahaho sijona suijahamala zinu uzitawe Funseni Muhammad Jibrilu zitawe ubaki harumwe dini zitawe ubakari mwezero wakufanya ikanga mwono kazombi ikanga mwono kazo njema shaka muaminukana waruko tsoka hinyezima kawamba husaidia ufanya njema ngawejao hata pakaba ngondo nao ngawamba hufanya nai hata pakadaba haizoka zendele yao jeru kana izo mudawe mafundi wanu zinuzwa hunrao kahoni mrajahi mibanu ya safi fundi au ya bejao au ni mrebe banu ya demrwa serikali inu de namna he dunia kabati mrujo paro jamanu ya toshinda hunde wandu watokanda ya sampursa lazima zinu anwaloba nwambo azali jawu maudu wejamra jina bochojo kasinzola saa wanwenja weba hamakarata su harume dunia no mbea no amba jawu izoli siwano zizabira bala pia kabati atu ya mdu ya jamba hatuanzi wa sampulsanu wa komori yeko jamba ye nzia ya mtume edawa kainu mtume havuruzwa magaya hadeziwa hafanya jawu hata wano shebaku kana karna ujuwari rengi ukana zo mtume akafanya kaga zifanya nao kana ngaro nao kana ezibira waba hawe zifanyisha waba gizo anjibu wengine rijirekebeshe maksusu fundi watu Funseni Muhammad Jibrilu rifanye muhimu Yesu alayinu uitawe ukensi banu hausome sefiki banga bandu wenji walona mankyo kana
kwa tujua ili ya yokana leo geheli fulani ajanza jue namna yo swali geheli fulani ajanza jue namna yo yenshar mwemeshahe geleunge na mapesa banki ngao menji ajanza ye mfundi ya somadini ya mwenese namna juu tawarme hatwari haize malizahi ani kwa kirugo zinji rusomeswe tafsiri rusomesiza hadithi za mtume mtewanritiso yokabana ni saundu alorma zedarasa zinu wandu wanje ukana leo ngarambao humfua mwanadamu leo ngarambao mnyeshio mwanadamu leo ngarambao heli mwanadamu yakahumbani leo ngarambao heli mwanadamu ajukweshi ahira izo zonti pia kanga zambao hatakwa basi izo gechojo tosha yokahini mwanadamu jokansiishilia mundeba hatimlono wandu tsinasi rundo wandu wailina mndu mzima shamlo mundu letengu mundu za 5,000 leze 3,000 wanadamu ongeshao suijamadi zo beseze roho zao ngajure jeli ngoni zielewe ukatake tula dhimwendire denai shekale ujariba karma system amadayo muifanya monokanga zizidio huifanya onokanga zizidio kwamba chao zizidi kama na mera mwana msheni mru hini skurcho kuba Facebook fundi jiburulo chao zinga zitabishao karitujibiwa na hiyo bengwa leo mwanyasi fundi watu mojo wabokana mimi sava bengwa wande ya shangwa tungo ngoro yo hamungu shanga bona mne kao haruma yezeke kihikma mrugwe leo kana namna hiyo ngari tawao kanga rimenyao sharafu ngara menyao suraya yokaya kwanza njamo nsuje yote juru hiyo nitimizi upande unu ribona ho wanu wahea wamoja tipare tisha mruma za faso haya soma hamba kabati rongozi kaho mjibiza zikumjibiza hamade kaya haparisa mndu ngumambo ndabo nengwele ukemru ingumambo ndabo wala kabati mruko ani kabati rongozi zikumjibiza amerika ngombo mndu ndabo imru langu zikubali nengu aminu kaya ngombo ndabo shemru lengu kubalukaya adibara ngombo akweli na ziruzo yukale urujirtsona mndu emebano mimi timzuo mimi timkomori yo timkomorije ruhuza rwa komori eda mwaho yashikomori we mkomori kabatina mnoju kwamba we Marekani na we mkomori kabatina mnoju kwamba hajusikina na we mkomori wenge wakati mndu ustaajabu kana mndu no dhamana ya soma wanzu ya rumenti maudu au ya rumajana au ya rumishi hajana ya jekari longwanja u TikTok wano saidia yokaya hama na mwambe chao na msise chao wasaidio kamba kenkodu haruma yeti hatu ule rujijimani wenge optimism inuma deka wanja kanza ni ketsata hale kanza kuzwa nama rekadu angazija rekadu anzuani rekadu amwali relokana wanusu wandu nzima si hamade dezingo za mwanadamu heli za pangia omhono unu rivala mihono miili yodele mna saracho juu riju hariparso kamwali nzuani karijajo hariparso kamarseina pari leo mndu ajua haparso kaumhono mbua wadruati no mhono wagoshi yabezo kazino porobadila tamraji hafu wenge narihifadhi masiwa ya hatu narihifadhi shewesha hatu rinetsa na rogo wabali bala ba wanafikira watiti wanafikira udamba na rungue wawende hula wenende hunu rinetsa nafikira wodoshe mezi zabaya harumayensi leni sabajuja baya harumayensi kabati mbujo shida metrizeza ngoizo na singa rjo ujitsa enga mwana wa basano rambo bata watsoholi mwana uheli riliyo mambo bata wa sardini mwana uheli riliyo mambo bata wa jawu mwana uheli riliyo leunga rjoka balari jimani rivurani ritinane za nyumba mndo rangamisani rimani wajiriba harwensi rienshije kwa hini namna yensi iliyo karchogojo hartinzize bierende wage naridoto alia ya ubezari jira traperi jira kembesheri ya shinro rijuru kanga mbabizarongo yokana wanzuere wa shihonre wanzu jawu ya shihonre shari tidoto alia rongo zoka hamaba kaye baya na mashaka salama na mtukufu Mustafa Bakiri Jamalilai rudoto alia rongo za mashaka bao nafikira watiti na habaka ruwa zarangalie ni wanyanyasi kaonga mwidunga wanzanongo zinu wandu wasubuto imbabanu ambao zanongo hizo hawafanyo zanongo hizo karojo damru sha wotsi wandu kwa joshida warudunga wabali wandu waili kwa shida bali wandu waili wakendao haila taratibu ya howandu ukabanze Facebook zinu bona we mndu jango chora mbawe heli ya hahe watuno kamra damu watuno kamra la pizza mndu ngena rekema makini rikenza miji hatu riombeze ruo Mwenyezi Mungu hifadhi ya hifadhi madhama hatu
na ujailio kana leo madhamana hatu walone serikali na madhamana hatu walone miji mwelewe ukana heni fikira mjoka nsimwitwalia ikamnyamba na mwitenziani mtahe serikali ikiwa zimananyi zila amri mjozi renga wamsaidie nizike na mvuu ilirunde mabadiliho ya homo edu mziro ikawa ngojunda wanu rijuwao yoka emri ajabanu udeyo emri ajabanu ya suwaze nguo emri ajabanu ya zingaresi wa shidea wonga mumjuwao mbabahai ngamujwao mjini hao ngamujwao ikayemu mwaleka mzwane ikamgazija ngamujwao izen ngozinza barera raziranti inamnayo yoto karitsobuli ya mbahaba hini mratsobezo anzao hini mratsojaja tofiti na inamna anzao karjo ujitsa bakomori bage kwanza timizi abo message kawom amu tsahurufuana fundi watu Sayyid Muhammad Jibrilu wandu wengi kuna bezo washie ya dini wesheze tafsiri Qur'ani wesheze hadithi wanaswihi uone seheli ya mwanadamu yaka hombani hata je duniani ila jikaulawa umwene sengo zinji yazelewe za hedini babeseo weka wangapi yabo walona fikira nzendo wajirene heli fulani wajudu ishazarongo hizo waparesesha imani utawe ya ferudo jawe misama foto wehimisa mwana mshiarenda naye au wehimisa mwana mmearenda naye wemboso babo karna uona kajuta balibala rido jimana revurana remenye sura ya fundi salam upadua sai wanyanyasi wangazija wanyanyasi wa mwali wanyanyasi wa nzuwani sisi hamadezi ungo za mwanadamu namna rajushilabala hamada vumina juha na juna na muhono mume na wagoshe na juna na mindumiili kabati namna ilijoko jajarambo kana leo mimi kamambo kana mimi timzuani mitimgazija hono ikiamba wazo nguzuzi kubaliwa haina mwanadamu mwenzakili yechojo rejebala na rejei na baba yokanga mndu mwenzakili abo kakabati rongo yazikumfurahisha hamade kayeye hesha mrugo mungu mabondrabo nengu aminukana zarongozila zondrabo gina marifa hane mruola wala kabati nongozi kumjibia hameka ngombo mrundrabo ngu aminuka ngombo mrundrabo ne mruola mwambao zandrabo nguishio hawa alona marifa hanola wengine kira dhanoka na baraka basu alamada yanu ruduanga laze nongo uondru wajaona zarongo zinu ngese lanruwe wambokana na rinja kama zitendwa leo mda titwesha mramba jau wanzuani watu kuma na nuanga zicha yemru yakahamba ikalite heje yemru yahimaba ni amba budeo wanzuani mgazija udeo wanzuani ekalite ya heje iwe idhamana wija ukaziritabisha swasabu ishauka na leumruja Shamsuddin Mafu rakauza baba na nguhale ukasi umono kaze taratibu zotubanza runguwe msujangena mahadisi mala fulani shakuno parujo unguwe ka enzuani ila komori na ila hatusoti pia leo mkazijana na yenge mzuani hata kuna ujua utwambare mzuani ende sahe na ila haki yahe ila ndetia hahe la dele taifa la hahe rekan mwali rekan zuani rekan kazija le taifa lola hatusoti pia yabumbu kanujwa kana problemu yahe haufikira zahe yachojaba na chodoro ngole ya wandu bege na rudwanga liwo wandu wa jona zanongo zinu riewelewa yewe imru Henry awe imru ko rangu asubuhi ya kwanza utuku kutuzi na chumlawa yakiaba nele jimu yewe imru ambaze nwenge wae ukaya imebanu ya la huwe wanzuani imru lo wae ulone akila hae ulona marifa ulona malezi hajosubu tajembe banu ala huwe wanzuani akaja subuti narumratsi emwa ngazija ya jema banude yo wanzuani wamboja ebanu hakawae imzuani ya jahima ule huwa ngazija kamili haula huwa mwali yewe imrulowae yewe yeje omwedo wahe woje rimwelewe rimratsi shale wote tsona mraja banu achawo mzuani haimarongo ihaka yaje yeje kazori mtunde mrurangu na izozo tipia ihaziyo ikanti hawala wajua umshinzi wa hema nadamola leo ndrongo wao sho wanjua ndajuka namru mlevira ngwali wala yesa ngozaye ichao wala mru mpasheo namumre tsake wado babu shekale woni mru yajoja bana rongo msanto kana ya aksa yahe wala mzuana umgazi jawo mali ritsobeza ngo kwanzuani ngwanzo senkodo wanu ngwanzo jimane mru rijo karanze botasi hanzo kutuzi ya jaima banu ambokana ngala zamori kutuwe mumjua oranze botasi mumrensi
Ukawatsile nzuani kamili wala tsile ngazija kamili wala tsile mwali kamili yondo mloma sibwani rishi yao kazi ngozo kweli lege wake mwanamsho watu mzuani yamegondo ya hule karte ya charge telefoni ya ndio onde mriam la webari ya mzuani amkeradhi mwangalie mdotunda zanongozi ibano imri akaudeo wanga sijawe muhindi ye haka yanje ye martaba heyoje engendaho yengu yenshidaho rangu basi kalitegizo zinji na hiyo tinaujo njabo hari ndio tatsundu mruha la huwa handea shahanzari rieleweza ngozinu dukana rakubalukana emasiwayo mararu yanu hamadezi ngoza mwanadamu bomriombishanizo sisi rujua rumbishi hana na zisiwa zine bengwa rishindwa rivo ishara eshane yangara kubalukana rimzuani rimumwali rimgazija siwandu ati mali zinja hunu zende hunu damu inji yende hula yende hunu wale warti jerinja almapiaji rudisha wandoba kana unarikutue wala unaride hula wala jau wenge harau hautimizi serikali wazee wa miji rekadu wazee wa miji wa mwali rekadu wazee wa miji wa nzuani rekadu wazee wa miji wa wangazija haina wanu gonemila ya haono yemila dekoshinda izia raia harumula mwendo ukana leo sizaba juz mngazija kanumju ulaba mrumzuani ukana emila ya hatu suzi ya mruholola mrubloke hao suzi ya mruhodzi mrubloke hao ngena mjusezi tswa harume miji ya hatu hasonti pia remumwali remzuani remgazija zedesizo zirengwa silokana wanruarenge sha wanruake jali swali hizo wanruabaleo wanruazi tanziani maundu baibe seikale orani so ferme imalaho orani so ferme miji ni mabavu beseza ngozinu ngajonda dalao yonde namna mimi haufubi na unatartibu njensa gesuala hiyo kangabo umubungu wake wasaya wajukana melezo zaidi hajuha nami wajewa mnese suala hino ilirunde amani haruma yensi hatu na ujelie kamgwa benze mnyezi mwajalie amani kensi haruma yensi mnyezi mwarinike madhama na rekanda wanu rekanda wajao wajufikira yensi hatu bagasi hule anarogo watiti wandariji sampanye rijirosembio na singaruna ukaya yensi tujuru genshoho zero kabati mitwala yorekebesha kabati mitwala yonikano toma shahini sara telefoni zatu harara ya mashaka bega mbona rauni kama wabenze ya risailishe ya jelensi hatu kejeza ntika mwabenze hasheo hamendeleo kama wabenze au timiz dobe humo na tanga arma umji mtukufu wa maweni kanso shela nahi maweni ya Isandaya ukarikana mzee wa hatu yakajunda vanu ye onesha nugo zinji bengwa ka kontrole hatu shamze wa hatu lazima ribe humo watanga rumwa familia hahe nano mji mtukufu wa maweni na nsia Isandaya Mwenyezi Mungu amrehemu rere mesela monsi pia watu fa komor garjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.